ngizobafishane kakhulu ngoba sekulesi isimo sezulu asikhona. Umuntu lokuqala uzoba ukuhlangana kwethu njengoba kuhlanganelana siyisizwe sikaZulu. Siyisizwe sasoluntu umsebenzi omuhle kangako wenzakalayo. Esogqugquzela kakhulu-ke ukuthi uqhubeke wenzeke. Sigqugquzelana kakhulu ukuthi ikwaya siqhubeke sihloniphane kakhulu ngomsebenzi esiwenzayo. Nathi njengabaholi sokwenza sikhona njalo eduze kwethu ukulekelela ngoba ukuthi kubalulekile ukuthi njengesizwe kumele sihlangane njalo, sihleze sijabule njalo futhi sihleze sifundisane ubunye bethu. Nasemakhaya futhi sobe siyisonke kuwona lo msebenzi. Ngoba kuhle ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele sihlangane ukuthi nabantu abavela emakhaya babone umsebenzi esizowenza kangakanani. So-ke nje kodwa ngibonga kakhulu abaphathi bethu ngokuthi besibonele sibele nathi ukuthi sisebenze kanjani ukuhlanganisa njengoba sonke la sihlukane kakhulu. Futhi siyafisa ukuthi siyiphathe kahle, sibe emakhaya siphephe, sibuye khona siphephile ngoba siyazi kanjalo nje ukuthi umsebenzi sebhola uzokhuluma konke namathuba omsebenzi ukuze sibuyele siyokhulisa ingasondelweni yethu. Ngalowo mazlawo abaphathi bonke bakhona nduna zami siyabonga kakhulu ngalo msebenzi omuhle enithathela wona wokuthi nihlanganise isizwe sikaZulu lapha eGoli. Siyabonga. Sibonga kakhulu baphabazi, sibonga kakhulu kuhlala ihlombe